Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar ini Iqra keempat halaman 18. Iqra 4 halaman 18 ada Ibu Erna di Pasuruan. Ibu guru kita yang memberi motivasi untuk kita. Tadi malam kita belajar dengan Maci Ramlah. Kita termotivasi di usia 63 dia masih semangat belajar. Ini ibu kepala sekolah kita usia 60 juga masih semangat belajar. Kalian yang muda-muda, kenapa tidak punya semangat belajar seperti beliau ini? Sekali lagi saya nyatakan bahwa belajar bukan harus pinter. Tapi belajar adalah menggugurkan kewajiban. Bekerja itu bukan harus kaya, tapi bekerja adalah orang usaha ikhtiar. Berbahagialah untuk kita semua yang mau berikhtiar, mau berusaha. Kita berikhtiar, kita berusaha, Allah lah yang menentukan segalanya. Itulah namanya ketentuan Allah, takdir Allah. Setelah kita ikhtiar, setelah kita usaha. Usaha tentu saja harus disertai dengan doa, biar semuanya baik dan lancar adanya. Baik, Bu Erna, silakan dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ab Ab, aj aj, ad ad, at at, apa ya, ada apa gitu Bu. Ak gitu Bu. Ab, at ada apa, apa, ak. Baik, kita praktek di sini ya Bu ya, Muli. Ab, silakan Bu. ab wa Ab, abqa wa abqa, tubadu tubadu, tubadu. Kemudian hasibum pendek, hasibetum, hasibetum. hasibatum Kemudian aj yaj'alu yaj'alu, yaj'alu, tujzauna tujzauna, keras dan rapuh. Qalqalah sugro, tujzauna. Kemudian wajhihi wajhihi, ad tadkhulu tadkhulu, qadha qodhan. Nih masih dibaca apa aja qodhan. Kalau nanti baca Quran qodha gitu ya. Kemudian wajadna wajadna. Kemudian at alqa, at at amahum, amahum at'amahum. layatqa La yatagha. Kemudian matlaun matla'un. Kemudian aqlamin aqlamin, lanya panjang. aqlamin Aqlamin. Yaqra'u, yaqra'u. Muqtahimun, muqtahimun, muqtahimun. Kemudian ini yang bawah. Ya ba'atsaka. Iya, ya ba'atsaka. Terus ajma'ina
Ajma'ina. Ajma'ina. Kemudian yumditkum yumdidkum. khalaqna Kh- Khalaqna. Khalaqna. Bagus. Kemudian yang ini ajrun ghairu mamnun ajrun ghairu mamnun. Boleh kalau mau dihentikan, kalau dibaca apa adanya mamnunin ya. Kemudian ila yaumi yub'asun ila yaumi yub'atsun. Kemudian fi iya betul. fiha hablun Pendek. Fi jidha hablun. Hablun. Diulang. fi jidha hablun Bagus. Kemudian ala dzalika lasahibun shinnya besar. Ala ala dzalika la syahidun. ala dzalika lasyahidun Kemudian yamsi shin. ala Shi. yam Shi. yam yamshi ala batnihi Yamshi ala batnihi. Kemudian hadza las shin. hadza lasyai'un ujabun Ujabun. Hadza la syai'un ujabun. hadza lasyai'un ujabun Kemudian ya yaj. alu Yaj. ya aluna asabi'ahum Yaj'aluna asabi'ahum. Kemudian waja'ala fiha yaj'aluna asabi'ahum. Ayo lagi. oh diulang lagi Boleh diulang lagi. yaj'aluna asabi'ahum Kemudian waja'ala fiha rawasiya waja'ala fiha rawasiya. Kemudian wa aqbala ba'dhum wa aqbala ba'dhum. Diulang. wa aqbala ba'dhum Jawabannya keluar. Ni'mat, nikmat, jangan pakai kak. Ni'mat. Ini ain. Wa aqbala ni'mat ba'dhum. Coba nikmat. Jangan nikmat ya. Ni'mat pakai ain. Ni'mat. Nikmat. Orang-orang baca nikmat. Mari nikmati padahal mari ni'mati. Wa aqbala ba'dhum lagi. Wa aqbala ba'duhum Ba'duhum enggak apa-apa, latihan perlahan ya, nanti dilatih. Wa aqbala ba'duhum wa aqbala ba'duhum. Kemudian alam yaj'al kaidahum alam yaj'al kaidahum. Kemudian fawasat nabihi jam'an fawasatna bihi jam'an.
Kemudian wala yakhafu uqbaha. wala yakhafu uqbaha. Kemudian Wa qad khalaqakum atwaron. wa qad khalaqakum atwaran. Wanya panjang diulang. Wa qad khalaqakum atwaron. Bagus. Kemudian Lam yalid walam yulat. mana kolah-kolahnya? Kolah-kolahnya mana? Lam yalid lam yalid walam yulat. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Biarlah pelan, asal benar. Ojo buru-buru, ojo kesusu. Jangan buru-buru, Bu Erna. Sabar. Sabar, iya betul. Dinikmati aja. Sekarang taat. At At. at at At. At. kholabat. Golabat. 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 Hamas ya ujungnya. Golabat. Kemudian. Wa ma malakat aimanuhum. Wa ma malakat aimanuhum. Wa ma malakat aimanuhum. Kemudian. Is If. miskola. Milskola. Ini salah cetak, bukan musna. Masna. Masna wa sulasa. 2 dan 3. 2 dan 3. 3 dan 4. Jadi laki-laki diperkenankan nikah. Masna wa sulasa wa ruba. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kalau bisa adil. Masna wa sulasa. Masna wa sulasa. Kemudian. Yuh sinuna. Yuh sinuna. Huwa yuh Pendek. Huwa yuh. Huwa yuhyi wa yumitu. Huwa yuhyi wa yumitu. Akhladahu. Akhladahu. Yahtafu Pendek. absarahum. Pendek ibunya. Ulang lagi. Pendek. Yahtafu Pendek. absarahum. Pendek. Pendek punya. Oh ya. Yahtafu absarahum. Begitu. Yakhtafu absarahum. Kemudian. Il. Jangan is. Il. Dal, id, il. Il. Nah. A'udhu. Sama. Ya. Biiznihi. Bi'ilnihi. Hum alaiha komudun. Komudun. Komputer lain kali, Bu. Bukan komudun. Ayo lihat lagi. Enak aja. Komud. Ayo lihat. Astagfirullahaladzim. Alaiha koudun. Koudun. Hum alaiha kuudun. Idhum alaiha ku'udun. Pakai motor uti. Arzun. Ardon. Terus. Wa arsala alaihim toiron. Wa
Wa arsala alaihim tayran. Kemudian is rizqon rizkon. Kalau dihentikan baru rizko ya. Kalau dibaca apa adanya rizkon, nggak ada panjang. Tak ada panjang, tak ada panjang. Tapi kalau dihentikan riz rizko. Mau yang mana? Mau dihentikan apa dibaca apa adanya? Bu Erna? apa adanya dulu. Apa adanya dulu, betul. Jadi manusia itu kalau apa adanya sama seperti orang baru lahir, apa adanya, tidak pakai kosmetik, tidak ada apa, asli natural katanya ya. Rizkon gitu ya. Ya apa adanya dulu deh. Rizqon ya. Rizkon kemudian Rizqon rizkon kemudian wa khalaqnakum azwajan wa khalaqnakum azwazan lagi. wa khalaqnakum azwajan Pinter. Kemudian, ayo as belajarnya yang rajin biar ranking. Ayo cepet. As. As. nas nasta'inu Nasta'i. Nasta'inu. Nih suara saya yang rebek nih. Nasta'inu. yuwas wisu Pendek. yuwas Pendek. yuwas wisu Pendek. Pendek. Oh, Pak Ari yuwas galak amat. Enggak, ini lagi nyemangatin Bu Erna. Yuk, enggak ada yang panjang. Iwas, wisu, V-nya baru. yuwas wisu fis suduri V-nya panjang. Yuwas wisu fi suduri. Yuwas wisu fi suduri. yuwas wisu fi suduri Bagus. Kemudian yang ini. Ash. ash Ya. astatan Ashtatan. alam nasroh laka Alam nashrah laka. Kemudian. as As. yas launaha Yaslaunaha. tas lanaron hamiyatan Nah, bagus. Taus lanaron hamiyatan. Tak ada yang panjang. Hamiyatan. Kemudian az ob. Jangan ada e-nya ya. Ob. az Mhm. az afan Ob. Afan. kaidahum fit tatlilin Kaidahum fi tablilin. Kemudian az az. yasharu Yazharu. Kemudian as aslama alaihim qamu aslama alaihim qamu. Kemudian ah gini penyakit ibu nih gigi bu ah guru bu guru ah ah Agnes ah tapi G-nya ah agak pecah, agak rapuh dikit. ah G kan keras. ah Ar. ah ah Ar. mah ah Ar. mahfiratun Maghfiratun. Maghfiratun. la la yus la yus Iya. la yusminu wa la yukhni
La yusminu wa la yughni. La yusminu wa la yughni. Diulang. La yusminu wa Pendek. la yusminu wa la yughni. La yusminu wa la yug. Jangan yuh. La yusminu wa la yughni. Yug. G. Guru. Bu guru. Pak guru. Pak, sakit gigi. Wala yug. Yug. Yughni. La yusminu wa la yughni. Yughni. Jangan Yuhni. Yughni. Bu guru. Yuk, Pak guru. yuk, Sakit gigi. Yug. yuk, Yug. 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 Agnes. yughni. Ag. Yuk, Agatha. Ag. yughni. Ak, Gofur. Ag. khawfun. Ak, Gofur, maghrib, jangan maghrib. Di Jawa, mak, do maghrib do, mak, jangan maghrib. mak, G, yuk, yuk. iya, iya, La, yugni. la yusminu wa la yughni. Yuhni aja. Yugni, karena udah 60 tahun yang lalu selalu maghrib. Jadi susah. Ya, nah apa proses ya. La yusminu wa la yughni. Yugni. Lagi. La yusminu wa la yughni. Tapi jangan ada kotornya, bukan kho, yug. Jangan yughni, itu kho nanti, yugni ya. Buat nopo-nopo nanti belakangan aja ini mah ya, dilatih lagi. Af sekarang. Af, Af. af, af, idatun. Af idaton. Af idaton. Kemudian. La ya'uduhu hifzuhuma. Pinter. La ya'uduhu hibzuhuma. Kemudian. Lika Ahlika. wa dihim ra'una. Wa'ahdihim ra'una. Kemudian. Al alqa Alqa. fa'alhamaha Fuju. fa'alhamaha fujuroha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada di Quran ya ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian yang ini Bu Erna. Falyadhaku qalilan. Falyab, doanya belum mantep tuh. Falyab haku qalilan. Diulang. Falyadhaku qalilan. Belum doanya. Falyab haku qalilan. Coba lagi. Falyadhaku qalilan. Nah, apa-apa hutang do ya nanti sama semen. Kemudian iya, nah apa dilatih do. Di Garut ada dodol Garut, dodol Garut, do ya. Gak apa-apa, tenang aja, buat apa-apa. Kemudian Wal yapaku kasiro. Ron, kalau dihentikan jadi panjang. Ya, kalau mau dihentikan wal yabku katsiro. Tapi kalau nggak dihentikan apa adanya jadi pendek. Wal yabku katsiron. Ayo baca lagi. Mana yang mau panjang apa pendek? Wal yapaku kasiron. Bagus. Kemudian Wa akhna wa akna. kemarin G-nya belum lulus ya. Huwa aghna wa aqna.
Huwa anggunan, agunan. Kan ada bahasa agunan ya. Kita mau minjem uang ke bank harus ada anggunannya kata agunan. G guru gofur sakit gigi maghrib huwa G-nya memang G-nya enggak keras banget. Huwa kalau G kan keras, ini enggak. Huwa karena terlalu keras dirapuhin kadang-kadang di Jawa jadi ke huwa akhna padahal bukan. Huwa aghna wa aqna. Coba lagi. Huwa aghna wa aqna. Kemudian Aslama wa pendek. asqo. Aslama wa asqo. Aslama wa atagha. Kemudian Wayak bisuna. bilbo, bukan bisu, bilbo, bo. Wayak bilbo. Wayak biduna aitiyahum. Pendek, nah sama di-nya lagi, ayo. Pendek. Wayak biduna aitiyahum. Nanya pendek lagi. Wayak biduna aitiyahum. Iya, kolahnya wayak bilduna aidiyahum. Wayak bilduna aidiyahum. Kemudian Waman aufa bi ahdihi. waman awfa bi'ahdihi. Kemudian La taj'alu. La taj turun. La taj'alna fitnatan. la taj'alna fitnatan. Diulang. La taj'alna fitnatan. Kemudian Nuna. ujung lidah. Nuna sudurohum. Nuna sudurahum. Kemudian Ishum alaiha qu'udun. Ku'udun. Tadi sama. Salah lagi. Orang yang baik tidak boleh jatuh pada lubang yang sama. Ayo jatuh lagi. Nggak apa-apa, ini kan lagi belajar. Ilhum. Ishum alaiha qu'udun. Jangan za. Ilhum alaiha qu'udun. Kemudian Fakot apa? Fakot apa? Tukum. Bukan kok sih. Bukan lagi. Fa. Fanta, F. Fakot ablah tukum. Jangan ablah, G, guru, bu guru, tugimin, tugiem, wagini, wagino, go, goyang, go gigi, guru, ablag tukum, fakod, ablag tukum. Coba lagi. Wakot F, bukan wa, F. Fakot ablah tukum. Bukan ablah, ayo. Ablag, G. Fakot Gondrong. Ablag, Agnes. Fakot Agnia. tukum.
bukan ablah ya. Emang 60 tahun kan memang di Jawa G-nya jadi mahrib. Jadi nggak apa-apa, dilatih ya. Faqad ablagtukum. Faqad G guru golop. Faqad ablag. Saya nggak ngerti orang Jawa kalau bilang tugiem tugino bisa ya, wagiem wagino. Apa tuh wagiem magogo gondrong bisa, tapi kalau G-nya di bahasa Arab selalu ke kho ablah tukum, padahal bukan. Ablag tukum faqad ablag Agnes ablag tukum. Nggak apa-apa Bu, sabar. Biarin PR itu ya Bu, ablag tukum. Yang bawah Bu, yang ini Bu, Wamin. Wa min khis yaumi idin. Iya, Wa tapi min nya pendek. Wamin hiji yaumi idin. wa min khis yaumi idin. Wamin khizyi yaumi idin. Wamin khizyi yaumi idin. Lagi. Wa min khis yaumi idin. Iya. Wamin khizyi tapi segera. Wamin khizyi yaumi idin. Diterusin nggak apa-apa. Wa Kemudian min khis yaumi idin. i-nya pendek. Wamin khizyi Wamin khizyi yaumi idin. Agak susah emang. Wamin khizyi yaumi idin. Segera. Wa min khis yaumi idin. Nggak boleh putus tapi. Wamin khizyi yau. Wamin khizyi yaumi idin. Wamin khizyi yaumi idin. Ayo agak susah ya ini ya. Wa Ayo. min khis yaumi idin. Oh bisa. Wa min khizyi yaumi idin. Wa min khizyi yaumi idin. Wa min khizyi yaumi idin. Wa min khizyi yaumi. Terus dilatih sampai 1000 kali sampai bisa. Wa min khizyi yaumi idin. 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 Nah, ya nanti diulang-ulang. Kemudian Faqala li sahibihi. waqala li sahibihi. Kemudian Atqasu ahlamin. logonya bisa, tapi senya pendek. Abghasu lamin. Lagi. Atqasu ahlamin. Kemudian Astakhlis hulinafsi. kenapa hu-nya pendek, si-nya yang panjang malah jadi, kenapa hu-nya panjang, si-nya jadi pendek, terbalik. Astakhlis Pendek. hulinafsi. Hu-nya pendek, hu-nya pendek. Astakhlisu. Bukan. Astakhlis hulinafsi. Si-nya panjang. Udah bagus tuh, tinggal si gitu bertekan. Astakhlis hulinafsi. Bagus. Astakhlis hulinafsi. Kemudian Wala tahzauna alaihim. tahzauna piye to, Bu? Kenapa Bu tahzauna? Wala tahzan alaihim. Iya. Wala tahzan alaihim. Kemudian Wah Film. wahfir Wahfid. Wahfid. wahfir Ya. janahaka. Wahfid janahaka. Wahfid janahaka. Wahfid janahaka. Kemudian kebetulan agak susah ya. Ini ta, ain dar, ini kaf tak, ini qalqalah tak. Ta, dar, tak, tak. Coba Bu, bedakan.
Tak. 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 Yang ini bukan. Yang ini tak. 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 Coba, Bu. Tak. 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 Ngeden. Ngeden. Neken ke Tak. ain. Ke tenggorokan. Tak. 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 Ta'in. Tak. Ta'in. Tak. Nggak apa-apa. Hutang ain ya. Yang ini, yang tak. Tak. Yang ini tak. Tak. Nah, bisa. Yang susah di sini tak ain ya, Bu ya. Nggak apa-apa. Yang ini, yuk. Tak kulu. Tak. Kulu. Tak kulu. Akma. Oh iya, memang punya utangnya di sini. Akma. Bukan akma, Bu. Kalau akma berarti pakai kap. Arma. Neken. Arma. Susah ya ternyata ya. Arma. Akma. Arma. Nggak apa-apa, hutang ain ya. Arma. Arma. Kemudian. Aksromu. Akramu. Bisa. Kemudian. Akwamun. Aqwamun. Ini hutang. Ini hamzah, ain, kaf sama qaf. Di bawah juga sama tuh. Ya. Enggak apa-apa. Ibu. Rafatun. Fatun. Ini kayak neken biasa. Fatun. 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 Ya. Fatun. Jangan patun ya. Patun ke kak. Fatun. 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 Kemudian Laknat. di situ hutangnya. Laknati. Bukan, Bu. Nih, Bu. Nanti Ibu ada nasi, ada apa? Ya, kayak ditekan gitu. Kayak ditelan. La'nati. Enggak apa-apa, hutang ain. La'nati. Kemudian kaf. Rotun. Kaf. Rotun. Syaks rotun. Kemudian haru. haru. Haru diulang. Haru. Kemudian neken kayak neken. Kayak neken gitu loh, Bu. Tapi jangan bukan. Kayak tadi yang orang kadang-kadang kan bilang nikmat. Muqsadah kayak neken gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Kemudian bukan, Bu. Bukan. Nah, karena ini yang sekolahnya anak guru, saya lulusin juga. Nggak boleh. Ya enggak, Pak. Lulus ya enggak lulus, enggak boleh konsep. Nggak boleh ya, Bu. Biarin aja ya, Bu ya. Uji kesabaran gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, lama-lama terbiasa. Ba'dihi. Ya udah apa-apa ya. Utang ain ya. Ain mati nih, Bu, agak susah. Banyak utang ya. Enggak apa-apa. Yang penting kan nanti ada ngaji terus dibayar nanti ya. Ba'dihi. Kemudian ladzikra. Ruziqna. Kemudian imtalakti. Kemudian ini lagi ya, Bu. Ayo, Bu, apa Bu? Apa Bu? Bu.
a'tayna. Dengerin ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'un min ilmihi wa la ya'lamu. Allahumma shalli ala a'tayna a'tayna ba'dihi A'tayna. la'nati kayak ngeden kayak keselak ya Bu ya. La'nati nanti latihannya Ibu ambil nasi atau apa ditelan Bu keselak. La'nati ba'dihi a'tayna. Nah apa-apa ya Bu ya. A'tayna. Nanti sama Bu Wanti pintar belajar ya. A'tayna gitu. Kemudian nggak apa-apa, putang ain. Yuksiru. Yuksiru. Kemudian Suk yaha. suk ya Yaha. ya suk ya kemudian Mu'minun. mu'minun kemudian Muhtadin. mu'tadin gitu amat ya Bu ya. aduh Penggabaannya sudah anu. Bu, tadi saya pertama nemenin Ibu, suara saya bagus. Gara-gara ngajarin Ain, suara saya jadi hilang nih. Mu'tadin. Mu'tadin. Kemudian Bu, nah apa-apa. Muhtadin. Mu'tadin. Kemudian Muksramun. mukramun. Yakra. Yaqra'u. 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 Kemudian Yuk. yuk tihi. Yuk tihi. Yang ini Bu, nih itu ada keluar tuh Bu. Tihi. Panjang. Yuk tihi. Yuk tihi. Kemudian nih Bu. Ayo Bu. Nikmati. Bu, kan ada mari nikmati sayang katanya Bu. Sisa hidup ini gitu. Tapi orang kita kadang-kadang di Jawa nikmati. Padahal ni'mati. Ni'kain. Ni'mati. Ngeden sedikit. Iya, ni'mati. Nggak apa-apa ya Bu ya, dinikmati aja. Kemudian Buksmun. Buksmun, pinter. Kemudian Yun. Yun, Ain lagi ya. Aduh, ada Ain ya Bu ya. Yun. Kata si Rahma, Nenek Rahma itu, kalau Ain itu harus hidungnya mancung. Ibu mancung, Ainnya belum keluar juga. Jadi nggak ngaruh ya. Saya juga mancung ke dalam, Ainnya bisa ya. Dilatih nanti Bu ya. Yang ini Bu, ayo. Fal ya'ti mustami'uhum. Pendek. Fal ya'ti mustami'uhum. Jangan buru-buru juga. Fal ya'ti mustami'uhum. Fal ya'ti mustami'uhum. Fal ya'ti mustami'uhum. Bisa tuh. Mustami'uhum. Kemudian Wa akhna wa akna. Bu, ada Agnes ya Bu ya. Ada Agnes, ada Agnia, Agnes. Ibu bilang Agnes bisa nggak Bu? Agnes. Bu. Agnes. Agnes. Ini huwa agna. Agnes. Sama huwa agna. Masa itu ada artis Agnes, bukan Agnes kan? Agnes. Huwa agna wa aqna ya Bu. Wa akna wa akna. Huwa agna wa aqna. Kemudian
Warofak Waropak. nalakati Warofa'na bu. Warofa'na. Sabar ya bu ya. Enggak. warofak warofak nalakazik roka War roka warofa warofa'na warofa'na laka dzikrak warofa'na laka dzikrak. Kemudian aksanitak wi ini mah aksanitak ini mahal bu, bukan ake. aksan Jangan gitu as ah as sanita kewim. Ah, aksanitak biasa aja. wimin Jangan pengaruh jadi ake. Ah, ah, ah ah jangan ah, ketuker ibu jadinya. ah Ah, ah sani, aksanitak wimin sani takwimin. Kemudian hosma hosmani pakopah tuna ba, iya hutang ain. Khos mani ain bago ba'duna. Khos mani bago ba'duna. Khos mani bago ba'duna. Ayo lagi bu. hosmani pakopah tuna Ba, iya enggak apa-apa. Ba'duna. hos hosmani pakopah tuna Bukan tapi ba'duna. Ba'duna. Amma ba'du, bukan amma ba'du ya Bu ya. Amma ba'du. Ya, amma ba'du. Ya gitu. Enggak apa-apa. Amhilhum. hos Ya, boleh. hosmani Bago. hosmani pakopah Ba. tuna Ba. pah Ba'duna. tuna pah Astagfirullahaladzim. tuna Ba'duna, enggak apa-apa, sabar ya. Ba'duna. Kemudian amhilhum am amhilhum ruwaidan amhilhum ruwaidan. amhilhum ruwaidan Amhilhum ruwaidan. Kemudian yatanajawna fiha yatanaza'una fiha ka'san. yatanajawna yatana Za'u. yatanazawna Bukan jauna. fiha Ini bukan lin, tapi mad tobi'i. Kalau lin auna, ini kan pasangan. Yatanaza'u, ini panjang di sini mad tobi'i. Yatanaza'una fiha ka'san. Karena ibu konsen sama ain di sini enggak. Zau ya Ja'u. Bukan. yatanajawna fiha ka'san Ya, tapi nanya pendek. Yatanaza'una fiha ka'san. Ka'san. Lagi, nanya pendek, Bu. Ya, yatanaza'una Iya. yatanaza'una fiha ka'san Yatanaza'una fiha ka'san. Kemudian min a'ma. min a'malihim
syai'an. syai'an min Min a'malihim syai'an. min akmalihim syai'an. Kenapa di ainnya susah ya Bu ya? Yang lainnya udah bagus. Min kayak ketenggorokan. Emang huruf tenggorokan. Min a'malihim syai'an. Yang lainnya udah bagus, tinggal di A-nya belum ketemu. Kemudian, nggak apa-apa. Ini A lagi nih Bu. Yang ini Bu. Bukan Nggak apa-apa. Betul apa apa? ubah dahirin. Nah, sekarang Ibu masih naba'u bahda. Kenapa bahda ya? Kalau bahda berarti ha. Ba'da. Salat ba'diyah dong, ba'diyah. Qobliyah, ba'diyah. Amma ba'du. Amma ba'du. Naba'ahu ba'da hinin. Nggak apa-apa. Kemudian, la tahinu wa la Ibu jangan bersedih, jangan menangis. Wa la tahinu wa la tahzanu. Ayo tuh, ada ayat. Ya. Saya ulang lagi Pak Ustadz. Boleh. Naba'ahu bahdahinin. Bukan bahda, ba'da. Neken. Ba. Jangan. Kalau neken, bukan kan. Orang yang ngelahirin. Naba'ahu ba'jahinin. Naba'ahu bakhtajihin. Hini. Ba'da hinin. Naba'ahu ba'da hinin. Iya. Naba'ahu ba'da hinin. Kemudian yang ini Bu, nggak apa-apa. Ntar juga Ibu udah turun malah bisa ntar. La tahinu. La tahinu Pendek. wala La tahinu. La tahinu wa la tahzan. La tahinu wa la tahzanu. La tahinu wa la tahzanu. Kemudian Fa'asarna bihi naq'an. Fa'asar nabihi naq'an. Iya, nggak apa-apa. Ya, kemudian ada lagi nih Bu. Lisah. Lisa. Rosiyatun. Lisa iha rodiatun. Lisa iha rosiyatun. Lisa iha rodiatun. Lisa iha rodiatun. Lisa, iya emang lisah ya, bukan lisah. Mau kemana lisah? Mau lisah. Ain, lisa, ain. An'amta alaihim. Ain. An'amta alaihim. Lisa iha radiyah. Nggak apa-apa. Terus, yang bawah Bu. Nggak ada ain nih Bu. Nggak ada ain Bu. Nggak ada ain itu Maya. Yakulu. Pendek. Malan. Yakulu ahlaktu malan. Yakulu ahlaktu malan. Yaqulu ahlaktu malan. Kemudian Kholak nasaujaini. Benar. Nasaujaini. Khalaqna zaujaini. Kemudian sebaiknya diulang-ulang sampai lancar. Iya. Sampai sini dulu ya Bu ya. Ainnya nih Bu. Yang lain udah bagus kepepet di ain. Latih. Sebagaimana Ibu pertama datang ke sini masih terbata-bata, sekarang udah lancar Ibu. Masya Allah ya. Banyak kemajuan yang Ibu dapat. Jadi jangan bilang Ibu tidak ada kemajuan, sangat banyak. Cuman ya kadang-kadang orang tuh menilai karena ya kemarau panjang
hilang karena hujan sehari. Jangan begitu ya Bu ya. Ya, amal yang banyak karena satu sedikit menjadi kurang nilainya. Jangan. Itu karena kita belajar ain ya Bu ya. Ainnya diulang-ulang ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Sabar dan sabar. Ngulang dan ngulang. Ain. An'amta alaihim. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Naba'ahu ba'dahin. Ini memang banyak ain. Lisa'iha radiyah. Yatanaza'una fiha ka'sa min a'malihim syai'a. Ini memang banyak nih. Khasmani bagha ba'duna. Ini banyak ain. Wa rafa'na laka dzikrak. Banyak ain Ibu ya. Terima kasih Ibu atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.